Tor atı uzun eкен. Bu Kayrakаштын аттары. Экинчи атыбыз. Рустам Полван. Так, Азамат алып чыкты. Каналдан алып чыкты. Kaçkanın görgülü. Tak, atlarını tuş. Tızını tuş. Oh. Rustam ortada eкен, эңил бала. Birinchi көрсөтө турган тор аты узул экен. Бул Кайракаштын аттары экен. Эси жанымда турат. Келин, ат тууралуу маалыматты бере берели. Жашы. Экасы жашы. Жазгы экасыбы жа. Жазгы экасы. Бер гайры бер. Бер гайры, жазгы үчасы. Улагы жакшы, улагга салып топко салып алыр. Басы 350 mi? Bası 350 kemi var. Кем бар. Çağıp көрүп алып кен да демек. Бүгүн бирок Азамат чапты. Айгыры да барбы? Булар кайрын аттары эми? Бүгүн жаңы дыйкан аттар. Жаңы дыйкан. Азыр турган жери Кайракашта, Кулундан бери ошо бир адамда чоңойгон. Биз экинчи кол. Жакшы. Буту кол ден соолук жакшыбы? Ылдый айдасыңыз. Мен жакындан тартайын. Басың канча дедим? 350 mi kemi var? 350 kemi var. Азамат кагы оңго солго ошактан кайрып койчу иним. Бурулгандар жакшы экен. Мен тоңдон ойлойм, мына да кылай экен. Өткөндө бирөө ушинтип жыгылып калды, ошондон бери чочуп атам. Болду, бер. Бер айдачы. Мен жакындан тартайын. Болду интип. Жакшы түртөт экен, а? Өтө жакшы болот экен. Сону айтам да. Көп чабылган атпы? Жоқ, жақсат екен негізі. Немеге бар тата тырмышы торпок, а? Мындай, озы қанап кетті тартып барам. От тұяқтары, арт жақтары. Елес соғыры, Азамат. Нар жаққа біраз айдан деймін, арт жағын. Бойы 1.55 тегереги. 55 тегереги бе? Болды қайтыр Азамат. Жевичкен зор бұл? Жевичі зор. Бұты қолы зор бұл? Бұты қолы таза. Жақсы кен. Номерді айта алды. Плюс 996 703 80 2275. WhatsApp прямой бар? Аттар азыр немеде екен, а? Кайракаш айылында. Жанагы арка жакта. Экинчи атыбыз. Рустам Полван чапты. Бунун да улактары бар. Дәлел катары кошуп өтөбүз. Калган чабып көрүп алсаңыздар болот экен. Келинин бул аттын маалыматын бере берели. Жашы экасы бунукуда. Жазгы 3 асы. Бою 1.55 тегереги. Улагы жакшы. Улагын чабып көрүп ала берет. Бу кириш чыгышы оңой жакшы. Бул үйдө жүргөн эмес. Жакшы экен. Жевичи жакшы. Буту кол таза. Буту кол таза. Кароого жоош жакшы. Бул да Кайракашта болобу? Кайракашта болот бул да. Бул түйү кайрын аты? Түйгү Арсанбаптын аты. Арсанбаптан келгенби? Өз улактан алганбыз. Акча зарык болуп эле сатам деп атам. 2 жума эле болду алганыма. Улагы сону. Акча салып көрүп алып. Жакшы экен. Баасын канча дедим? Баасы жакын 300 миң. 300 миң кем болот да? Кем болот. Чабып көрүп, салып көрүп алсын, э? Салып көрүп алырсың. Жакшы экен. Мен жакындан тартайын. Рустам, ошол жерден кагып оңго солго кайрышыным. Ат кагып, тегерет. Бул баткак болуп калуулай кыйла ала албай турушту да, бирок көп турду топтун ичинде тартып аттым да. Жакшы. Мен жакындан тартайын анда. Рус ошол жерге туруп турайын. Мен жакындан тартайын. Ушул экен экинчи ат. Мында оздоп эскан тазаларын көрсөтүп. Рустам, атты миндин кандай экенин? Аракети жакшыбы? Мен таң калган жерим, атка чокой байла десем, бутун дөөлетпейт деп байлабай койду азыркы топко. Кара. Дөөлетпейт экен бутун. Эмнелери сыйрылып тур. Тартып турат окшойт бутун мындай кыла. Чебер. Үстү жакшыбы? Азыр бизден алам деген бала бар, көрсөтүп беребиз. Басы келишип калса, бересиңерди алып. Арт жагын көрөлүчү. Болду. Кайта берейин.
Mınaki. Uşulat. İkincisi. Azamat Palvan engel atat uşulat eken. Biri. Ana bir. Ay. Çekin. Çekin. Rustam buna. Biri buna Rustam buna atı. Uşulat biri. Tamam. Rustam falan. Azamat kana biri. Evde salıp aldık. Yok buna Azamat. Tövmeyin kırmızı. Çıkıp cana el kaçırasın. Cana el hayır lan cana el. Hak değil. Biri buna. Tek. Ana ırıspayın atı. Ana ırıspayın atı. Bir usul at mı? Torat sula, bir usul. Şöyle bir o nozuk tam ortada şöyle. Mana, aman durdurup koyun. Azamat Palvan aman durdurup koyun. Mana, çok torat değil mi? Tek ne dikkat. Ha, ırspay. Buna ırspay nattı. Şöyle emin. Kulak üstünden ketmek için uzak, altın başına. Biz atakan atılma ama burada. Kırgız atın zoru buldu abi. Önüm burada çıktı. Geç. Tak temine. Rustam sal. Ötüp geçsin ulaktan. Ötüp geçsin ulaktan Rustam'ı. Bana görüntü atmam da. Yapalım. Ой, тише. А ты тише. Maqsadaka 5 mo'ynoq sal orada. Yok, jindaq tas bo'lsa, tas bo'lganman. Rustamni aldırıp da tövmeyin. Atı bir qol, bir qol at. Dağı enkeydin Rustam. Dımıgıla. Sal Azamat Torat. Azamat enke yaşadı. Rustam ortada kendine İngiliz adam. Evet. Eko qayçılaştırıp aldım da ek atsatlatırım at. Azamat men Rustam. Rustam'dan keydi o da Azamat. Kanadaga kim Aybek dizili attı. Bağların üzerine koysa al oynayıp çoğaltıran atlar eken şul Eko. Rustam'da emin Azamat. Buna ver. Buna ver. Buna ver.